Nikada ga nisam zvao deda, oglasio se sin Srpkinje ubijene u Padovi za rođendan, trebalo da slavimo, a ludak mi ubi majku Stelio Čerkveni, 88, ubio je svoju ćerku Dorijanu Čerkveni na proslavi njenog 60. rođendana ispred njihove porodične kuće u Rubanu u italijanskoj provinciji Padova. Italijanski mediji koji su izveštavali o nezapamćenom zločinu mahom navode da je reč o porodici koja se 80. godina doselila iz Srbije, iako se na osnovu imena i prezimena to ne može zaključiti. Otac je prema prvim informacijama došao juče na ćerkin rođendan i navodno je odmah počela svađa između njih dvoje. Dorijana je pokušala da pobegne, ali ju je otac stigao kod kapije i upucao sa nekoliko hitaca iz pištolja. Potom je presudio i sebi. Tela oca i ćerke su pronašli rođaci koji su krenuli do žene da provedu dan sa njom. Sin ubijene Dorijane ispričao je italijanskim medijima da oca svoje majke nikada nije zvao deda jer ga je video jednom u životu i cela porodica ga se klonila. Nisam bio tu, ali znam šta se desilo. Nikada nije prihvatio njen brak sa mojim ocem i posle toliko godina nije mogao da se izbori sa time. Svi su znali da nije uravnotežen i da je bio ogorčen, ali je bio vrlo energičan starac spreman da pređe toliki put iz druge regije, da bi počinio ubistvo. Ja tog čoveka nisam zvao deda i video sam ga jedan jedini put u životu, rekao je sin ubijene žrtve. Italijanski mediji navode da starac nije mogao ćerki da oprosti što je ušla u vezu s njegovim tadašnjim poslovnim partnerom koji je inače bio udovac. Moj otac i deda vodili su zajedno kompaniju. Tada se moja majka upoznala sa mojim ocem i zaljubili su se. On to nikada nije prihvatio. Majka je preuzela brigu i o troje očeve dece iz prvog braka i o mom ocu koji je imao zdravstvenih problema. Bila je brižna, puna života, nije imala lak život, ali je uvek imala osmeh, rekao je sin ubijene Srpkinje. Dodaje da za vikend bilo planirano veliko porodično slavlje povodom rođendana njegove majke. Za vikend je trebalo da slavimo i da svi budemo zajedno. Umesto toga ludilo jednog čoveka nas je zavilo u crno. Nije postojao konflikt, postojao je samo ludi starac koji nikada nije prevazišao stare apsurdne stvari koje joj je zamerio, rekao je sin žrtve. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.